Akisban Imphal, Wahengbam Washington na pau pajeri, ahanbada maruoiba pau. Kokomi gi makhada ngasi Imphal gi Rajbhaban tamna sangshin khiba khongjangda Security Force na tankhai beda maira paibi sing asok apan nangkhre. Kendra gi Griha Mantraloyna Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi da wari sana na babaton tawrakre. Manipur gi mafam kaya da ngasi akan banong shubadagi akutpa mafam kaya ising thumjin khre lakliba numit mangani asida su raija sigi mafam kaya da akhak arau yauna akan banong shuraba yai hairi. Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi Operation Sindurna Malem Pumbana Terrorism Thengnabada Anauba Inot ama pire amasung NDA na Sarkar Paiba Raija Singi Mukhyamantri Singh amasung Upamukhyamantri Singhi mifam amangasi New Delhi da Pradhan Mantri Narendra Modi na Sabhapati oiduna pangthokre. Kokomi gi makhada ngasi Imphal gi Rajbhaban tamna sangshin khiba khongjangda Security Force na tankhai beda maira paibi sing asok apan nangkhre. Khongjang adu Siroi Lily Festival gi pau lawba chatda Imphal East ki Gwaltabida Paumi Singna Tongba Manipur State Transport ki basta Manipur haina thariba du longtho u haiba Security Force ki thawongbu yaningdaba phongdoktuna lup asigi thomi singa madi miyamna sangshin khibani. Miyam ki ihaw adu laksinaba Security Force na akan ba cheksil thorang lokhat ki Rajbhaban gi akoiba gi lambi sing thingjin ki Amaramda Security Force ki apan bakangpuna City Convention Center mamang da laiduna Imphal East ki mafam kaya dagi lakpa miyam buting na bahonaki. Kendra gi Griha Mantraloyna Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomida wari shana na babarton tawrakre. Lupa china thadorak pachero lamada hai tha sigi kuntareta New Delhi da Kokomi gi convener na luchingba miyoi taret na saba mihut kangbu amana. Kendra gi Griha Mantraloy gi mihut singa unaduna maruaina handak Imphal East ki Gwaltabida tha sigi kunda thokhiba thokdok ki matang da khanagani masigi matang da Kokomi gi convener Khuraijam athobana hai. Kokomi amadi Ministry of Home Affairs ki official singa unanabagi adun laba arrangement ama torokona maram oiraga hayeng asi ekoi mi tare na saba Kokomi gi delegation ama New Delhi gi damakta ekoi chacharagani aduna chatkadoriba khongchat asidasu hana ekoi Manipur crisis khaktagi oiba miyamna convention da lokiba warep sing adu da yumpham oiraga ahan bagi wari saba hoge na tobu potu madu matam khara ekoi madugi agenda adu hol tawrakanda hojik burning issue oina leiriba issue singa si ekoi Delhi da pangthokol mifam sida chatkadoriba delegation team asina su ekoi soiduna ukhatcharagani Gwaltabi gi thokdokpu yaningdaba phongdokladuna ngasi raija sigi mafam kaya da wakat mifam na singba khongjang kaya changchinaki. Apunba Manipur matam isai kanglup amik na sinduna ngasi Imphal gi Palace compound da laiba hapta kangjebungda tha sigi kunda Gwaltabi da thokhiba thokdok adubu yaningdaba phongdoktuna wakat mifam chathakre. Manipur Pradesh Congress Committee gi Kisan Congress Department na sinduna Nongmagi oibe raija thaki lomi singi mifam amangasi Imphal West ki awangjiri da pangthokre. Mifam aduda All India Kisan Congress ki Chairman Sukpal Singh na lomi singna mayok nariba awaba kaya gi matang da wangangki. Tauramaduda khangal aba lomi singda Kisan Nyai Certificate amadi har na singbasu yanthokki. Tauramduda hanagi MP Dr. T. Mainya MPCC ki President K. Meghachandra na singbasu sharuk yaki. Manipur People's Party Youth Front na sinduna nongmagi oiba political awareness amadi marumarang yanthokpagi thauram amasung asi Imphal West Jilla gi mayang langjing taning community hall da pangthokre. Laumi singna pothok hena putoktuna sel thunggi phigam phagat hanba amadi chinjak tamipal tangdabagi pandam da pangthokpa thauram aduda laumi chani rom na saruk yaki. Home Guard ki battalion singi oiba ahum suba mifam ngasi Imphal gi Lampel Patta leiba fisheries gi gate manakta pangthokre. Home Guard ki ahanba battalion headquarters ki miyoi singna charuk yakhiba mifam maduna tongan ba warep ahum sulauki. Warep singadugi manungda Supreme Court ki rai matung ina police constable singazana ba mawongda duty allowance hengal hanba ration money allowance piba duty allowance matam chana phanganba amadi Manipur gi Home Guard ki full time commandant general thambana singba yauri. Clean and Green Environment haiba timda class 3 dagi 8 phawda tamliba mahiroi singi oiba
ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯂꯥꯏꯌꯦꯛꯄ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯅꯤꯡꯊꯦꯝ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯃꯄꯥꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯆꯨꯝꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯀꯟꯕꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯔꯥꯏꯗꯔꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 150ꯔꯣꯝꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯣꯍꯔꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯑꯀꯨꯠꯄ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯨꯝꯖꯤꯟꯕꯗꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯄꯟꯕ ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯖꯤꯂꯥ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯈꯥꯛ ꯑꯔꯥꯎ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯔꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤꯟꯗꯨꯔꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯅ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯏꯅꯣꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤꯟꯗꯨꯔꯗ ꯂꯥꯟꯃꯤꯅ ꯎꯠꯈꯤꯕ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯨꯝꯕꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ శ్రీ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤꯟꯗꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨ ꯎꯠꯄꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯨ ꯁꯥꯒꯠꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯥꯟꯃꯤꯅ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯥꯖꯕ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯍꯟꯈꯤ ꯃꯁꯤꯅ आत्मा निर्भर भारत की वारेप अदुबसु हेन मपुंग फाहली महागना हाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया वो अद्भुत है ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह किया यह उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था हमारे तकनीशियन हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है हंडक दिल्ली दे पांगथोखिबा रेजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट की मतंग पल्लदुना प्रधान मंत्री हाई अवांग नोंगपुक लमदम असी पुनमक्तगी थोइदोक हेंदोकपा लमदम अमनी क्राफ्टेड फाइबर्स की मतंग पल्लदुना प्रधान मंत्री हाई मसिमक सिक्किम की महौसादगी लेजरकपा वेविंग की हैथोइ सिंथोइबा अमसुंग फैशन अनी की अपुनबा सक्तम अमनी ड्रोन दीदी सिंह असी ड्रोन ऑपरेटर हाइरंबदगी हौजिक्ति स्काई वॉरियर्स हाइनसु खंगनरे हाइना प्रधान मंत्री पनखी मथंग थागी कुनमाथोइदा मालेमगी योग नुमित पालन तौगदोरिबा असेगी मतंग पल्लदुना प्रधान मंत्री स्टार्टअप खरनदी हौजिक ऑफिसदा योग की मतम फाउबा थमनरे हाइखी खुंगंग खुंगंग चतुना मियामदा योग तंबीबा मियोय कया सुथोरकले मियामना हक्चांग फना अमसुंग नादा येक्तना लैनबा होनबदा योग की कानाबदु खंगनरकपा सिदसु प्रधान मंत्री नुंगाइबा फोंदोखी राज्य की आर्ट एंड कल्चर विभाग ने सिंधुना चीफ मिनिस्टर की आर्टिस्ट सिंह की टेंगबांग स्कीम की मखादा पांगथोकलिबा फेस्टिवल ऑफ आर्ट एंड कल्चर एक्सप्रेशन की सरुक अमा ओइनंगासी जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी की ऑडिटोरियम दा पीपल्स आर्ट एंड ड्रामाटिक एसोसिएशन की ड्रामा खोयरेन ताक उठख्रे इम्फाल आर्ट गैलरी ने सिंधुना मंडले इन इम्फाल हाइन मिंगथोनबा आर्ट एग्जिबिशन अमंगासी इम्फाल की क्वाकैथेदा लैबा गैलरी असिगी एग्जिबिशन हॉल दा हौदोखरे मंडले आर्ट क्लब का खुसम नदुना पांगथोकलिबा आर्ट एग्जिबिशन अदुदा मंडले आर्ट क्लब की मियोइसिंगना येकपा लाई निफुतरुक उद्ली एग्जिबिशन असी हंदक म्यांमार दा थोकिबा युआर हाबगी थौदोक अदुदा अवाबा नंगलबा मियोइसिंगदा मतेंग पांगनबगी पांडमदा पांगथोकपनी बाराक मणिपुर फ्रेंडशिप एसोसिएशन श्रीमद जगत गुरु शारदा सर्वभाग्य पीठम खुसमनदुना इम्फाल की पैलेस कंपाउंड लेबा मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी की ऑडिटोरियम दा सनातन सम्मेलन पांगथोकले सम्मेलन असिगी हिरमदी शांति चौखटपा मदी मांगजिल थाने चटपा हाइबसिनी आकाशवाणी इम्फाल दगी पाउ ताबिरी
National Democratic Alliance NDA na sarkar paiba rajyasingi mukhyamantri sing amasung upamukhyamantri singi mifam ama ngasi New Delhi da Pradhan Mantri Narendra Modi na sabapati oiduna pangthokre mifam aduda afaba lengak shasan ga mari leinaba wafam kaya gi matang da khaneki mifam aduda BJP gi President JP Nadda Griha Mantri Amit Shah amasung Ngakchel Mantri Rajnath Singh chu saruk yakhi NDA na sasan tawba rajyasingi mukhyamantri kun amasung upamukhyamantri taranipan na saruk yakhiba mifam adugi saruk ama oina lakadoriba NDA sarkar gi ahum subatam gi sahi ama mapung pharakpagi kumon thauram malem gi yoga numit palan sahi tara mapung pharakpana singbaga mari leinaba wafam kaya gi matang da su wa khanaki राजनीति दल पुनमकी ओइबा मिहुत कांगबो सिंना मालेम की टोंगान टोंगान बलेबाक सिंदे चतुना भारत न टेरोरिज्म की मायोक्ता सब युंगना लेपली हाइबदु मयक सेंगना उतली कांग्रेस की शशि थारूर न लुचिंगबा मिहुत कांगबो अमना अमेरिका दा पहलगाम टेरर अटैक की मतुंगदा टेरोरिस्ट सिंगी लाइफम हेडक्वार्टर्स अमसुंग पाकिस्तान दा लेबा लॉन्च पैड सिंग मंगन ताखनगिबा मदि थुगाइकिबा कया अदुगी मतंगदा पाउदमखी JDU की MP संजय झा न लुचिंगबा मिहुत कांगबो हौजिक खा कोरिया दा लैरी अदुगा शिवसेना की MP श्रीकांत शिंदे ना यूनाइटेड अरब इमिरेट्स की खोंचत लोयरबा मतुंग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो दा थुंखरे DMK की MP कानीमोजी न लुसिंगबा मिहुत कांगबुना रशिया खोंचत माइपाक न लोइसिनख्रबा तुंगदा स्लोवेनिया की दमक खोंसानख्रे BJP की MP रवि शंकर न लुसिंगबा मिहुत कांगबु अमना फ्रांस UK जर्मनी यूरोपियन यूनियन इटली अमसुंग डेनमार्क की दमक नसी भारत थादोख्रे स्किल डेवलपमेंट अमसुंग एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालयना सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल CAC की कुंथ्रा निपाल सुब मिफम हयेंग न्यू दिल्ली की विज्ञान भवन दा कौरी मंत्रालयना हाई स्किल डेवलपमेंट अमसुंग एंटरप्रेन्योरशिप मंत्री जयंत चौधरी ने सभापति ओइदुना ममांग चाही की अक्टोबर दा अमुक हन सेमखिबा काउंसिल असिना लेबाक सिनबा थुंगबदा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पीबगा मरी लैनबा सरकार की मरुइबा थौसिल सिंगदा लमजिंग लमताकपदा चाउना थौदांग लौरी हौजिक सानबगी पाउ खांगेम्बम जेम्स तगी हुम्फुमरी सुबह डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटरनेशनल सुब्रतो मुखर्जी अंडर 15 बॉयज टूर्नामेंट कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की ngasi lamjau playground da sanakiba match ta green ground academy na wavgai higher secondary school bu panjil manga amada thoikre atopa match sing da martin grammar school na eureka academy thaunajam bu panjil ani amada PR english school na victory english school kaksing bu panjil ahum sinoda kaksing model high school na elang kenya high school bu panjil taruk manga da maithiba piki Taruk suba kayo trophy gi ngasi sanakiva match singda Mema FC Tirakongna Imoinu FC Kumbibu Panjil Taruk Marida Wangu Sabal FC na LYFC Wangu bu Panjil Amasinoda Maithiba Pikre Manipur Amateur Boxing Association gi meeting makada Thobal District Amateur Boxing Association na sinduna manga suba Thobal District Boxing Championship tesingani kun manga gi ngasi Wangjing Haitu Pokpi gi awang lekai da leiba Mahesh Boxing Academy da haukre punna sanaroi mogdra manga na category manga da atoi ehen tanagani Washington Thagachari James Aroibeda Maroiba Pau Amukhana Kokomi gi makhada ngasi Imphal gi Rajbhaban tamna changshin kiba khongjangda security force na tankaibeda Maira Paibi Singh Asok Apan nangkhre Kendra ki Griha Mantraloyna Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi da wari shanana babarton tawrakre Manipur ki mafam kaya dangasi akan banong chubadagi akutpa mafam kaya ising thumjinkhre lakliba numit mangani asidasu raija sigi mafam kaya da akhak arau yauna akan banong churaba yai hairi Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi Operation Sindurna Malem Pumbana Terrorism Thengnabada Anauba Inot ama pire amasung NDA na sarkar paiba raija singi Mukhyamantri Singh amasung Upamukhyamantri Singhi mifam amangasi New Delhi da Pradhan Mantri Narendra Modi na sabapati oiduna pangthokre Paulo Jare